Novog polufinalista jeste na ovom turniru. Ponovo vidjet ćemo da li će biti šampion back to back, svako je polufinale back to back, ekipa Belih Strela predvođena. Tako često kažemo, možda malo nezahvalno prema drugima, svi podjednako učestvuju. Naravno, prvi kad ga pomete greatest of all time Dušan Domović Buluca, nama mlada nada ove naše srpske košarke, bivši reprezentativac, sada igrač Hangžua, ali i Belih Strela, Vladimir Trajković, Air Trajko, popularno prozvan. Vladimir, evo, čestitke za tebe, prvi put ti i ja ovde, vi ste ponovo u polufinalu, reci mi ukratko utiske o meču, lep otpor su pružili protivnici, ali jednostavno vaš kvalitet je mnogo veći, ne može se tu puno iznenađenja desiti i utiske o ovom današnjem turniru. Pre svega hvala, a što se tiče samog basketa, mislim da smo otvorili malo opuštenije, ljudi su došli iz kvalifikacija, pocenili smo, to ne smije se dešava u basketu iz razloga što svaki put kad poceniš nekom i pogodi 2-3 trojke, jako je teško vratiti se, ali eto, što kažeš, na iskustvo smo pobedili i to je to, idemo ka finalu pa ćemo vidjeti, ka polufinalu. Utisci o turniru, možda u smislu više konkurencija, ajde pričali ste o samom turniru, ali kako ti se čini današnja konkurencija, da li misliš da je malo jače nego prošli put? Pa, konkurencija sigurno jest, došao je tim Austrije, reprezentacija Austrije i Vijena, nisu toliko loši, jednostavno igrali su 3 igrača, imali su neke komplikacije vezane za 4. igrača, ali evo, videli ste malo pre u četvrtfinalu da su izgubili, pocenili su protivnika, nisu to smeli iako su bili favoriti i obije se o glavu. Sigurno je konkurencija jača, ali nadamo se opet osvajanju turnira. Znači veruješ u proces? Apsolutno. Hvala Vladimire, čestitam još jednom na pobedi. Bio je to, poštovani gledalci, Air Trajko, popularni, kako kaže naš današnji specijalni gost Kyle Montgomery ili The Voice, Mr. Hezi, Vladimir Trajković, doneo svojoj ekipi uz ostale saigrače. Naravno, novo polufinale, nama sledi duel između ekipe Krajčinović Transo ili da kažemo ekipe Sombora i ekipe Olimp Beograda.